January ni som thotan ni ani a INP mezo channel clear tu te in zain kar thar in chuan kai theu kan bai sei kan channel min clear sak thina wangin kan lo me ton tumpo Myanmar lambuk kan ngai khalenga voina chanchin kan hriat thei ang kan an ti chuak le a atop thlengin in lo ngai khale theu don nia Myanmar ram chu mun ranga in do na terrorist lampo an thi tam le tel tela nimin pia lam khan sipai som ko chuang an thi to a nimin po khan somriat le panga aya tlem lo chu an thi ngei nia soeni NUG lam phei chuan nimina terrorist sipai thi za chu zale pani an ni ati ve thunga PDF lamin an man mi palian om ati boka hliam tur somthum le paruk an om ni ina soibok an chin chia thei tok an chin chia ni maya ataka indona mola phei chuan hei a hian an tam dai mai thei an ti boka ni karen ni kaya state lama po indona ala chuak chun zom renga sipai thi po helama hian an tam dewani nimin khan KNDF lam chuan sipayan ka hlum teu ba ka ral thuaman chu sak thu te an soya nimin pia po khan an kap hlum nol to boka helama indona hi karen ni army tele karen National Defence Force KNDF 10 terrorist sipayan ma chon nani nimin khan terrorist sipai som aya tlem lawan ka hlum ba ka hliam turan tam hlea tin silai mu bom le ka na information an lak na data poimo tenen an smartphone chenin ral thuaman chu sak treu ti an soibok ti hian nimin pia ni chung vel khan terrorist sipai som thum chuang helama hian an da tha theni nizandar kwale chan vevel khan terrorist sipai point loiko khopuya ral thuam lian an kap le ni in a muna omte chuan an soya voin lama kha chuan loiko khopuya mitam takpo khopui chung ti po soi hlei theilovin sian state khopui tongchi lamatlan an om treu ni in an soya atlan lo pon om treu tho boka kan puan to tak ang khan chin state lam hi minong hlana sipai council hian bei pui thla katum le dona ang viau mai bok mindat lama khan sipai motor somkua zetan kal ti kan soya heng te ba ka falam le ha kha khopui lampanin terrorist sipai an kal le treu ni in chin state lam media then khat chuan voin khan an soi sipai hi zathum chuang chuan ni ngei turanga yani chin state hi hetia han ngai a hian a buai via wangti te po hlo omani tong china kan thereng don nia tin nimin pia lama motor somkua zet kal kan ti kha voin lama chuan matupi lampanin teng pani ne nan chuak ta nia soi ani poka chanchin kanan ti chua meu hi chuan matupian lo thleng to po ni mai theya comment lama a thein in update don nia tin heng sipai motor somkua zet min data tanga matupi lampana kalte zinga motor pakhat sipai som ni vel phur tu chu min dat le matupi inkar melung som sari nabula atlan liam ni in CDF lam chuan an soya thile hliam an omem tiero chiang takin an soi thei bik lo hetiang zat sipai silai thadi uzok keng te hi matupi CDF tan chuan a boi thlak deuh ngei dona CDF rang in pui khom thei dan tur an ruah man thiama poimo deuh don nena lang chin state chimlama terrorist sipai te hi an rang viu mai ani oma terrorist sipai te chuan news agent tele no pangkum som pathum mi telin mi som pakhat an mana in phenna na manga an puakan phur tir zel nu in an that zui ta ni in matupi CDF tele chin human rights organization lam chuan an soi January ni rukatang khan matupi le ha kha inkar kong pui dunga om ki hlung le lung hlo kho inkara CDF tele terrorist sipai te anin kapa helai vela khwal jin vei wak mi pariat tele ki hlung khu a petrol le tur kal mi pakhat an mana December ni sari khan bui thi khu atanga ka se khu akal mi pani an man le boka heng mi te hi terrorist sipai te chuan in phennan an man mai ba ka an puak an thur tir boka ti chuan January ni riat khan an thatta a an ruang te pon nu chia mai ni in matupi CDF te chuan an soi hetianga rong taka an tha te zinga khonum tung news founder le tun thlenga chief editor ni mek putui dim anti kumsom nga le pangami po atel ve ngei ni in khonum tung news chuan a soibok tin weibola lamakal terrorist sipai te pon mi manan nei ve tho nia soyani weibola lama hian lo lama fe mi panga manan om nia soyani a
chung an man te zinga pahnih chu an thla le a midang pathumero in phen nan le kongko mu tua tan an throi te zel ni in CNDF lam chuan an soi ve boka Chin state lam me puite po film khur taka an apoimo hle don ani hi Sakain region Kanbalu township lama January neriat le niku athil thleng te kha tlai kho nu voina anon soi chuak ve le thei chowa kanan soi ve reng rengange Kanbalu township chin mit chin khwale tin ku chi kho inkara sipai company maitel tower an bom chungchanga thukal zel hetiang hian an soyani chin mit chin le tin ku kho inkara maitel tower bom chiat tak va en thli thlai turakal terrorist sipai motor le bike enge mozat chu Kanbalu underground warriors polten voinga lai an bom deuh ngek maya sipai thi po an tam hle ni in an soya sipai lam ter tek chuan bom pu na bul hnaya rel rulama rual ban lo mi pakhatan kap hlum ni in an soi thil khendan chu hetiang deuh hi nia January niriat zan lai vel khan tower chu ti chiatania tin ku khuwa hi piusoti kem omna ani ve reng ani ti chuan atuk January ni kuwa nimin chomadar som le chan ve vel khan tower chia en chiang turakal terrorist sipai te chu yen khat kum khwa le ngaya ne kho inkara leido a Kanbalu underground warriors pol te chuan an lo bom ta a engzat nge thi ti soi chian har sama se thian trewa an rin thu an soya tlaidar thum vela chuan ambulance motorakala zikung thlan mola pan le ti te pon soya ti chuan terrorist sipai te chuan an kalkong thlakin kongdang an zon mek lain kongdang zonga vak masa motor po chu zikung le kabu kho inkara an bom le boka hei hi chu motor pakhat ani mela thi anom poinan tamlo tura ngaila chutianga kongdang zo avei fak motoran bom na en chiang tu terrorist sipai te po PDF lam chuan an bom la nei mangin an bom bel le a sipai panga in hliam na takan tuar ni in an soya ti chuan bom wanga thi le hliam te thiara vei vak terrorist sipai motor po tlaidar thum le minute somni khan an bom to boka an bom ngek mai ani sipai lampu an thina ter tek nganga niang chu tlaidar thum le minute somni vela bom an to na bul naya lo ve rel rulama rual ban lo papakhat an kap hlumani hemi ma chonudar ni le chan ve vel po khan ye dui khu avei vak terrorist sipai te po than kung le zipin ta kho inkara an bom to boka an chan chin chiang taken an soi thei talo Sakain region pale lama hian PDF pol pakhat Captain Dragon anti maya kai hroi pol chak tak an oma an malak na po kan soi le zeu thin kha ama Captain Dragon a ti in voin chomadar somvel khan terrorist sipai lam chuan MI-35 helicopter pathum me urwain pale township u nau khuwa an kap nia soyani a ma se Captain Dragon chu him takin ni in PDF lam chuan an soi pale lama hian leilam sipai pu an chop bet mek nia soi ani bok leilama chuan pale yenma pin township tivel hi PDF an chak khop maya yenma pin lam phei chu PDF lamin eng ki man thunun ti to nia soyani a pale lama po nimin le voin lam khan mongwa general demonstration na an committee member zinga tel kutan cho u vakalin campaign ava beina sa a mi pon tam hleni nimin lama po khan yenma pin district huam chunga night demonstration ro pui takan naya PDF lamin an veng hi alani chutiang chuan helama hian PDF an chak viu wani Nizan Khan Makui region pakhuku khopuya tanga miain lama terrorist sipai te motor somli le pakhat mangin an thok chuak le a an township huam chunga hian sipai zali vel omin muntina anin zar pharna sa hleni hetiang ani le ta ka wangin nimin January ni kuwa atang khan miain township huam chunga mi sangli vel po mani omna khuwa chu asanin an tlan vele ta hloma thlasik khovo layania ral tlan te hi anlain at omdu ngot mai tin nimin ve khan miain township lama hian terrorist sipai ten bom voin hian lo tuar ve to boka sipai som pasari zet hi in hliam tuar po an tam hleni nizan dar thum vel khan paku region pong tri khopuya terrorist ve an thu ain mulova anin ka pa pakhat chu muna thingala pakhat dang chu damdoi in an kalpui nu in athi vele boka duain anin kap tlem dewani Rangoon le Mandalay ni pi do ti lam hi chu a vein an la in ve a ang deuh ma ri zo ka
January ni som voin chamadar som pakhat le minute somli khan Takita Township thupa yung venga high school bula bomapuaka mase sipai thi le hliam tur soitura omlovaniang January ni kuwa nimin tlai dar nga vel khan South Dagon veng somni le patni na an venglal office meeting an nei lain YRG le FRT anti rengon PDF poll ni tenan kapa mi pakhat thi in midang hliam turan ombok Nizandar sari nulam khan North Ukalapa Township huam chung mun thum vela sipai beina bompua ka oma maserem chan lo na engemaw wangin andu anga anchet thei chia lo thule warning anga anchet tak thu PDF lam chuan an soyani nimin tuk po khan Mandalay sengpan veng lama sound play mangin boman kam le a mase terrorist sipai te pon an pan ngam mai bik talova an bom kampo an sur le ringot to bokani nimin tuk dariat vel khan Makui region huam chunga trepin kan khoveng lalpo silain voi thuman kapa an kana hmuna aboral ngal ni in an soya Mandalay region Nganjun township mutong khu asipai ruat venglal piuso ti pol ho tu nia an soipok tet khain anti po nimin January ni kuwa chamadar som le chan ve vel khan silain voili an kapa ani po aboral ve ngal bokani Karen state leke ko khopui hi Karen National Union KNU tele Karen state sarkar te tangkopin remna le monna aom theina na ma anlak khriat rengna na sangni le som pangakuma andin khopui thar ania KNU chairman general Somu Truse Phule Karen state chief minister Usomin te pani malak na Japan Rama Nippon Foundation tan puina andin ania andin tirlai kha chuan veng ruka anthena in zaruk vel an oma mi hring sang thum vel an ombokani an khopui thara chuan KNU nam sipai ho tele tuna terrorist sipai ho tu te po an lo in om fin nok nok to a hei hi leke ko ming kanan lam hian ngai thatu tam tak in bang bo deuh thin ne kan ria tawangin a chanchin toy kanan jep hlekania he leke ko hi Brigade 6 ramchan huam chung Miawadi township chung ania leke ko lama hian sang ni le som ni le pakhat December ni som panga tang khan in dona chuak tana tunla hian terrorist sipai te chuan khopui chunga lutin andu token civil mi te in an suasam le a bungro thiar theya piang bike nen lam an la a Bible ralak thil asoyang mai khan ral thuam lian an ka le in dona awanga mian tlan zo nuwa khopuya lutin thiar theya piang an thiara motor lianin an phur hial ni in KNU Southern Command lamatangin Uyemin anti chuan khitit media arila tin metho tale lama po bazar te smartphone dor tele dor lian ranga omteu boka chung te po chudu to kenan suasamani atibok Uyemin na soidan chuan in dona adai deuh na lama om civil mi te po boru ka dai deuh ni an hriata wanga mani in lam an pan ho vele terrorist sipai te chuan lo manin an cho chhum tua tan te kongko mu tua tan te an mang thina an tire thei thin hle bokani leke ko lama thi me wakhi le phalu le lama po voin chamadar som pakhat vel khan terrorist sipai te le PDF te anin kap le nia soeni a thuala chiang chi lova media then kha chuan DKBA lamchet latna ani awangin DKBA te ne na in kap angin an soi bokani tin voin January ni som chunadar ni le minute som panga vel khan terrorist sipai thona helicopter pani in konwe khwale yuatit anti lam akap na sale hle nia soi ani bok Karen state khopui phaana hian voin chunadar khat le minute somli khan an khopui check ke ta tu te pole mo in duty ti an kap ni in phaan news chuan soi a soidan chuan heng tu ti hriat lo te hian terrorist lamin an ngiat gate fi po thatakin an pe a chutia gate an choi tur engkim nial mi alova thataka an ti nu in gate om te chu an kap ngala police pani le BGF sipai pakhat an kap hlumani tin voin chonudar ni pel khan phaan khopuya township municipal office bula bomapuak boka motor pakhat le bike pakhat achi a mi pakhat athi bok tukendariat le minute somli le panga khan KNDF 9 battalion lampo operation clearance nei nan lova ka terrorist sipai ruang ni anchara mani mi hring puite anni angin thatakin an phum ti soyen
ral thuam then khatan char thu an soibok Voin Khan Terrorist Council Court chuan Aung San Suu Kyi chunga hremna le ko dan tur pi Suu Kyi case ni chunga an thutluk na an ti chuak le ta a voina an thutluk na nen chuan pi Suu Kyi hian kumruk zel banga zut don ta ani ramdanga tanga sarkar phalo lak lu case timayang chumia wangin kum ni communication dan mangin kum khat tang tur hremna an ti chuak le ta a ma se heng case ni te hi voi khata tlingtlak tir tura rel sak ni in kum ni zel tang turin an ti ta a heiba ka covid dana bo chia tia case an siam saka khan hremna pek ani boka chu case awang hremna an pek chu kum ni ani le a te chuan voina court ro rel na in hremna a pek chu tak zong zong chu kumli chung zel bang zut ani thaliam ta lama an lo rel fel to case thuma khan awa in kumli chung zel tang turati ania minong lanan ama thuin kum ni chu ngai na thiam ni ro se ati vele maya ti chuan kum ni chau tang turati anita a voina ko thutluk na nen hian pi Suu Kyi hi kumruk chung zela huna mangle don anita phot maya ma se rawan rel felatanga an chu chuan thla te po liam le doi ve zel bokanga pdf laminan ne lova zela lu tak tak don chuan atan hun chung hi alo zo ti ve to mai thei bokani ASEAN Chairman Cambodian Prime Minister Hun Sen po in mi anram akir le nu Voin Khan Myanmaram chungchang soin indona ti to patul thu le humanitarian aid pe ka tul tak zet thu a soi vele a hei he thil ti mak mo aram theyang per malak nga yani ati ma se sipai council lama atang deu chu anga hetiang he na soya indona ti top tura in biak na thata ka om theinan ASEAN po in mo phur na kan na ya ram chung boina area thata ka in biak na aom thei chawin sang ni le som ni le pathum okas thla in thlan tur an ti po kha konga ong thei don chawani atiani ASEAN chairman thu soi hi sang ni le som ni le pakhat lama ASEAN statement an chua to akhan atel sa to hrim hrima Myanmar tlo tum po khan thu nei na pong lak tu min ong la na chau tloa le lama Aung San Suu Kyi te le mi poimo dang atlo ve tamia lote ram in pok nek chungchang eng ma soi tamia lote khan soi se la hlo zual hle ni Denmark hi anram ate na wang an hosa in opdan fel tak an nei boka ram re thei tan pu hi an ti thei viau mai World Food Program lamin an soidan chuan Myanmaram boya wanga har satna tur mek te tan puinan $1 million li don athe chuak le a DVB lamina soidan chuan million thum le point pasari atiani World Food Program lamin thatak an don thu pon soya hetan puina hi Myanmaram chunga refugee din muna ommek mi hring noi thum le sigruk chuang tan an nun na channa na thil tangkai takani tur thu an soibok chin mi te om tamna kalemiu chimlam kha soilova theilowanga tlemen kan nukharnan han soile hlek bokila kalemiu chimlama na chong le chevel khuwa te chu December ni somni le pathum khan terrorist sipai ten an hala thona atang ten an kapa indona na sataka chuak ti kha kan la hrenga heng velami tam tak chu kalemiu khopui chunga le khopui hnai waya an ral tlan na sa hle ni nimin khen khan kalemiu khopui atlan lut an la om reng nat miong lama refugee ke man siama po mi sang chuang anom toa chung zinga chuan nu nau pai po thanem takan om boka van doi thak takin nu nau pai te chuan nau thisa an hring deuh fo mai ni in ral tlan te boi pui tu pakhat chuan BBC palai arhila kum upadeu te po an tlan na tele an ei in chungchanga har satna na satakan to ati boka apoi tak zetani kalemiu nat miong le weibula lamte chin le anti lamte henga refugee ke man siama te po hian ral tlan an pun na satawangin kalemiu ti lo mun dang zonga hi chuan nire lo te a ral tlan te hian ele in turan nei lo mai don ni na soibok nikum sang ni le som ni le pakhat February thla atanga ram abuai chokhan refugee din munading an pungta em maya ram chum mun tinaral tlan te hi nuai li an tling thel to a kalemiu le chevel bi ka hi chuan ral tlan sing ruk bor vel omin chung mi te chuan ele in tur le in en kol na lama tan puina an mamo tak zet ni in UNOCHA chuan a soibok
ole tun tumata na Myanmar news langsar zual kanan ti chwa thei chu khati zong kha ani a thir tu ten atop thlenga min lo thir saka in lo ngai thak le thewa wangin in za chunga kan lo me